alakad mo po, king lagyo ni Ipa, po ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Siklod mo po. Bata mong maging karapat dapat, magmasusi kaniting kapag masusyan, isipan talat sisyan ding kaya katamong kakulangan at kasalanan king Diyos at parang tao. Hitamongan po, Ginuko at Diyos ko, maniga po ko arapan mo, kipnan mayang Kipnuan belwan king ako tao kong makasalanan. Ika mo kabud ing ginong mapamakalulu at mapamatawad. Likwan mo ring siya mapulot siya matupo. Ban panintunan me ing metong mong mebating. Sisisyan ko ing sablang kasalanan ko at makasadya kong magbalik lubke ko. King kapamilataning kapagnasan kong dumurup king sakramento ning pamagkumpisal. Saupan mo ko king malmong grasya, banmirinan kong sikanan. Apakit keko king tune kong lugod, tandaning dalise kapaglarinan, king nanumang kasiran aagawa ko, king milabas kong pamibiyebye. Kasumangid ning kanakong dewakan, Ginoo, ika naman parati lang makaladlad dinggamat mo, king pamanenaya mo kanako. Patawaran mo ko, Diyos ko. Ipanigapu ko kaya ka, king maglarin ko at tupad king kaburian mo. Cristo del Perdon, patawaran mo ko't pakaluluan. Amen. Panalangin king Aldo kan Santo Cristo del Perdon, itamungan po. O Jesus, sa mipako king krus, pauli ning lugod mo, kintaw at bunga ning mapanupad mo, king kaburian ning kaya kangibpa, at didinan sikanan ning banal espiritu. Adwan mi kaya ka ing pakirandaman mo ing panalangin, ding taong manigapu at manyawad kapaldanan kaya ka. Ababan sa gandang Cristo del Perdon. Adwan mi ti king lagyo mo, king kapamilataning kaya kang espiritu. Amen. Amen. Panalangin king Aldoldo kang Birhen de los Remedios. Itamongan po, O Birhen de los Remedios, ikang lilibot karing balang sulok ning lalawigang Kapampangan, kaya bening anak mong mi bansagan Santo Cristo del Perdon. Induning kapaldanan, mamilatan kasana para karing tao arapaning Diyos, gagalangan ding sablang banal, aduan mi ing pamatulan mula ring malungkot, aduan mi ing lubos na kaming maging alipaning Ginoo antimo ika. Aduan mi ing gigkas mi naman ing malyari kabud kanako anting gigkas mo nga mano, bara kang lubos sa akilala at pakitularan kaniting at lungaldo ning kapagmasusyan para keko. Itingan aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi ang gamang kingalanangga. Amen. Amen. Panalangin king Kadwangaldo, itamungan po. O Birhen de los Remedios, ikaing modelo ning tunay lugod,
ingindu ding egana-gana. Ingke kang lugod indu mararamdam ya king kekeng sarili. Ing lugod mo kaya kami, ya ing babiyasi kanan kaya kami. Ya ing babiyasi kanan kaya kami, bantune milang aluguran ding kaparaming tao. Kristong kaya kang anak, meteya ulinin lugod na kaya kami. Saupan mo kami bang aladlad niya, iting lugod ng Kristo, kareng kaya kaming pamilya, kasiping bale, at king mabilog a balen. Iti sanang pamipasyag lugod king Diyos, kaya ka, at kareng kaparang tao, yaing maging dalan mi, pahinturo king tunay ming karinan. Amen. Kaya duwanan king Aldo kang Birhen de los Remedios, ipanglili ng king sablang mayap, Malunos ka kaya kami, Cristo del Perdon, malunos ka kaya kami, Kristong makapako king krus, ikabos mo kami, Kristong makaluklok mipnong upaya king wananing ipa, dinan mo keng bayong sikanan, Espiritong banal sala ning kekeng bie, patnubayan mo kami, balang kapagnasan ing pakibata mo po, Birhen de los Remedios, si pamilatan mo kaya kang Jesus. Para king ikasaplala ding magmalasakit at alapanaral ning maya pabalita, Birhen de los Remedios, si pamilatan mo kaya kang Jesus. para king pangas laganda kaisipan, king katutuan ding manungkulan. Birhen de los Remedios, si pamilatan mo kaya kang Jesus. Para karing talapamayapa, ning balang sulok ning lalawigan. Birhen de los Remedios, si pamilatan mo kaya kang Jesus. Para karing talaturo karing eskwela, bantay randala king dalan, papunta king ipa, ding kaya katamong magaral. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Antabayanan mo lo, ding ortelano king obrara, lalam ning pali, ning aldo, at patak ning uran. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Ikabos mo lo, king piligro ning dagat ding manasan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Pakasngawan mo sana, o Ginu, ding sablang alang pirming obra. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Tagkilan mo ring puso daring tao, bansaw panlo ring daranop at magkakasakit king pamangabyayan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Mituring lasanang taong anting dangalan ding abe-abe. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Pakit ming dalaning hustisya karing manalipit. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Dinan mong sikanan ding magkapilit king pamikasunduring tao. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Dinan mong tetagan ding madadakura kakatuliran. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Dinan mong bayong kapagnasan ding makatuwa at mangainipan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Dinan mong kapaldanan ding masakit at magdusa. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Dinan mong sikanan na pilubluban ding king mayap detang makakulong karing sukulan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Dinan mong santungan ding alang pibale-bale. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Para karing kayanakan, banisipan da ing mayap dang paing tunggulan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Para karing kekeng kayanakan na lalaki, ating mayap papilubluban, baning ginuning palutan ipunlane ing bini ning bokasyon king pamagpari. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Para karing malinis sa puso ming kayanakan na babay, ban magsilbila king Ginu, kapamilataning pamidawon do king biero, kilubning biere lihosa. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Para karing kaya nakanababay at lalaki, king dagulo agpangking katuliran, lugod at grasya, king arapaning Diyos at ding tao.
Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Para karing pengaring lalaking tune magmasakit, king malinis sa paralan, banabiyayan dalat sesending anak, apenibala na karela ng Diyos. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Para karing pengaring babae, bantunerang adikilan, ing responsibilidad ning metong amayap a asawa at ima. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Mabiyasa kesanang lugod. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Mabiyasa kesanang mamatawad. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Mabiyasa kesanang sumuyong alang pasubali. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Bapo Maria, mipno kaking grasya, hinggin ng Diyos sa tsukeka, nuan ka karing sablang babay at tungan niya pa namaning bunganing at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasya, hinggin ng Diyos sa tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa namaning bunganing at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasya, hinggin ng Diyos sa tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa namaning bunganing at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Panalangin para karing kapampangan kang Birhen de los Remedios. Itamongan po, O Diyos sa ginumi, pinili me ibirhen Maria, antimong induning anak mo at indumi mo naman. I Jesus sa kaya kang anak at king pamamilataning Birhen Maria, babye muing kapaldanan karing sablang mamawad king kekang pakalulu at kalam. Ing Birhen de los Remedios, yang patulunan ning lalawiganing kapampangan. Ipaniga pumi, king panalangin na sa niting Birhen, para kaya kami makabiye kapayapan karing balang balen, barangay at pamilya ning kapampangan, at mi palubya sa karing manenaya at sabik ming puso, Jesus sa kaya kang anak. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoy sadyaran ligay bat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanangga yanasa. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoy sadyarang ligay bat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanangga yanasa. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoy sadyarang ligay bat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanangga yanasa. Talakad tampo. Espiritu Santo. Amen. Maya payabak po kay kayungan.
Mayapayabak po kay kayungan. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nastan kaniting misa. Daraon tala na po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, William and Patricia Velasco, Josie Perez, Wilma Masaganda, Juanita Nasawa, Lilia Lising, Joey Tenco Sabile, Melba Basilio, Bang Hilario, Dom Martin Gomez, Alejandro Reyes, Elenita Panagan, Iluminada Tañedo, Erlinda Salas, Elisa Villegas, Ann Masaganda, Jose Pepe Hison, Villamor at Rizalina Tolentino. Din kaya katampong lay sponsors kaniting Kadwang Aldong Prido King Birhen de los Remedios, the Brother Chris and Sister Rona Gomez, Brother June and Sister Nitsi Ron, Brother Marlon and Sister Melinda Tayag, Brother Wilson and Sister Paula Llanera, Sister Maria P. Manalo, Sister Janet Borja, Sister Almarosa Dimaon. Kapasalamatan da po King Aldo Dang Kebaitan, di Michael Panilio, Daniel Victoria Tria, Mia Angela Porak. Special intention ng Marcos Garcia. Para king malalagwang kapaldanan dari Father Larry Miranda, Father Arnold Rivera, Father Enrique Lusung, Erlinda Liwanag, Josie Pinlac, Ligaya Nukup, Raul Gopez, Marlita Palomares. Kapasalamatan da naman di Arnold Santos, Carlos Santos, para king good health ng Almorosa Dimaon and family. Para king ngalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Nestor, Nenita, Reynaldo, Gelasio, Purificacion, Maria, Rosita, Angel, Rodolfo, Leoncia, Flor de Lisa, Angela, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatapot makiabi kin dalita pamaklan. Kinaginingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabaya kaya kaingan. At kaya ka antimurin. Maya payabak kaya kaingan po. Maya payabak po. Magandang umaga po. No?
Tapos po nating pinagdiwang ang pista ng Our Lady of Consolation. Ngayon naman Birhen pa rin, no? Ang ating patron sa buong lalawigan ng Pampanga, ang Our Lady of Remedy, Birhen de los Remedios. Ang gagandang mga title na binigay ng mga ninuno po natin, no? Consolasyon at saka Remedios, no? Consolation and Remedy, no? Na yan ang naidudulot at binibigay sa atin ng mahal na Birhen sa bawat anak niya sa pagitan ng kanyang anak ng ating Panginoong Yesukristo. Nya batang nga bebeng matampang ganap ngayon kaniting kapag masusyan, sisyan talapa, at pangkalukutan din kasalanan tamo, anyaran pat lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginuy kayong tinape alang lebadura, ing tinape ning kalinisan at katapatan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo iking biserong tupa ning Paskwa, may sakripisyo para king kay kaming pangakabos. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo iking mibili karing kautusan king karelang kaganapan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad ring kasalanan tamo. Dala na katangan sana king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, itugtog me kay kaming espiritu ning pamanalastas, katutuan at kapayapan. So pan makaming magkapilit, king mabilog ming puso, bana balumi, nung naning kalugod-lugod kaya ka. At po tanga balumi na, ing kaburyan mo, pagkaluban mo kaya sanang tetagan makaganap kaniti. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesukristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Kapatad, ngenipin alang-alang kaya kayo,
Matutula ko, busal ning kasakitan, adaralanan ko. Uling king kasakitan ning katawan ko, makasawop kong miganap, king kasakitan na pang makatagan Kristo, karingkeyang katawan. Ay alang-aliwa, nune ing iglesia. Ing Diyos, pepalyaryan na akong maging talasuyo ng iglesia, bangampanan ko iting banal a dapat, alang-alang king ikakayap yu. Iting banal a dapat ayamanwan ko, yapin ing ipanaral kong lubos ing keyang amano. At iti yaing misteryong milihim, king malambat a panahon, karing sablang tao. Dapot ngeni, bilalag ning Diyos, king balen a keyang pinili. Uling ing tangkaning Diyos, iya iti. Ipakilala na ing keyang lihim, karing keyang pinili, at ipakit na karing sablang tao, ing maragul aligayang daralanan iting lihim. At ing lihim at iti alang-aliwa nune ini. I Kristo at syuke kayo, at iti mga baldugan, ing mirakayanan kayo, king ligaya ning Diyos. Iti yaing Kristong panaralmi, karing sablang tao. Iti yaing kabyasnan, anong numila sa sane at tuturuding sabla. Ban kanita, ing balang metong, akwami yang alapit king arapaning Diyos, at mayakit yang ganap, apangayagom kang Kristo. Ban matupad iti, magsakripisyo ko, at magkapilit kambening sikanan ababyen ng Kristo. Sikanan amagobra, king mabilog kong pangatao. Ipaintulot yung sabyan ko kaya kayo, nung nuan ti impamagsakripisyo ko, para kaya kayo, at para karing tao Laodicea, at pati na karetang taong makakakilalang personal kanako. Daraptan ko inganti kaniti, banketa, ding pusura mikatwan lang tetagan, at banketa, misasan metong la king lugod, at midinan lang maragul akapanatagan na lug. Adaralan na ning tune, pamikakaintindi. King antikaniting paralan, akilalara ing lihim ning Diyos, ing lihim, yapin mismo i Kristo. Kaya makasimpan ing sablang pibandyaning kabyasnan at beluan tungkol king Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Manalumpakan king Diyos ing kakong kaligtasan at dangalan. Manalumpakan kin Diyos ing kakong kaligtasan at dangalan. Bukod mong ing Diyos yang kakong asahan, ing kakong kapanayan, kaya manibatan. Yamong bukod ing mamingwa at magligtas kako, ya ing kakong kuta, akakong kambilan, inyay ako nano ubalang ditman. Manalumpakan kin Diyos ing kakong kaligtasan at dangalan. Ikayong kakong kabalen, manalig kayo sana kaya, king sablang panahon. Sablayong kaligaligan, kaya idalayo, uling yaing santungan tamo. Manalumpakan kin Diyos ing kakong kaligtasan at dangalan. Talakad tamo po, parangalan ng maya pagkalit. Mata ko kaya kalang ibuklat o Ginoo, ban kakulang akit ding makapagmulala ng katutuan ning kaya kang kautusan.
Ing Ginoo man tabi kay kayo, at kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kanitang misan muna mangaldok ning Sabat. Lino bi Jesus king sinagoga at tinuruya. Ating metong nga lalaki ka rin, panatsyawa na nagamat. Ding mapila na eskriba at pariseo manintun lang dalan, ban asang kanan ding darapat mali. Nya pegmas dan ding yamasamas ban akit da. Nung manuluya king aldoan na ning Sabat. Dapat balo ng Jesus yung karelang babalakan. Nya nga na king taong panatagamat. Talakad ka at munta ka king arap. Tinalakad yung lalaki at mintaya king arap. Kanita nga ng Jesus karela, kutnanda kayo. Naning paintulot ng marapat ning kay katamang batas king aldo na ning Sabat. Dapat mayap o dapat marawak. Sagip biye o makamate. Miglalabay ang makapadurot karelangan at kaybat nga na king lalaki. Iatchat ming gamat mo. Inatchat ni ating gamat na kinayap ya. Dapat mi kamasla kang Jesus at pisabi-sabi ra nung nanong malyari rang arapat laban kang Jesus. Ing mayap ng balita, ing kay katamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Lunes po ngayon. Ano bang bawal pag Lunes? Bawal ang maglibing. Yan po yung ating nakagisnaan. Lalo na dito sa Pampanga, hindi ko alam sa ibang mga probinsya o ibang bayan. Pero dito sa Pampanga, yan ang nakaugalian natin. Walang naglilibing ng patay pag Lunes. Naging isang parang superstitious belief. Parang may masamang mangyayari pag ikaw ay naglibing. Parang mamalasing ka pag naglibing ka ng Monday. Pero alam niyo naman po yung katotohanan kung bakit walang naglilibing pag Monday. Kasi yan ang day off ng mga pare. Marami sa mga pare, Lunes ang kanilang araw ng pamamahinga. Monday is the Sabbath day of the priest. Kasi yung buong Tuesday, lalo na yung Sunday, doon na pagod ang mga pare. Kahit na yung mga nasa opisina ng parokya, doon sila pagod na pagod. Kasi maghapon, lalo na pag maraming taong nagpapalista ng intensyon, ano yung office. Kaya normally, Monday, sarado ang kumbento, sarado ang opisina, at hindi mo muna makikita si Father. Naglalakad-lakad sa SM. Kaya naglalakwat siya. Kasi tayong lahat po'y nangangailangan ng pamamahinga. Hindi dahil sa, actually po, hindi dahil sa masama ang maglibing pag Monday. Hindi dahil sa mamalasing ka, kundi bigyan mo naman ng oras si Father para magpahinga. Karapatan din ng mga pare, hayaan mo muna silang huminga. Huminga. Kahit po yung ibang mga, kahit anong profession dyan. Kuminsan naawa po ko sa mga doktor sa panahong ito. Kuminsan sila pang binabanatan. Kung titignan niyo po yung buhay doktor, napakahirap din. Mayroon pa silang on-call, yung emergency call. Kaya pwedeng any hour of the day, pwedeng hapon, gabi, hating gabi, madaling araw sa isang doktor. Basta't naka-duty sila. Kaya mayroon din silang araw ng pamamahinga. Kaya malamang kung minsan di sila makapag-responde sa mga iba pang emergency, hindi dahil sa ayaw nila, hindi dahil sa
day off nila. Hindi. Kundi dahil pagod din sila. Kung kaya rin lang ng katawan nila, re-respond yan sa anumang emergency call. Kaya ito pong ating ebanghelyo ngayon, ito yung magandang parang binuksan ang ating kaisipan ng Panginoon tungkol sa pamamahinga. Kasi sa mga Hudyo, ang tawag nga rito ay Sabbath day, ang dami nilang mga regulasyon at reglamentos. Yung mga bawal, ang daming mga bawal. Pag-araw ng pamamahinga. Just imagine nyo rito, ultimo yung pagpapagaling, ay bawal. Ultimo yung kung may sakit, at ikaw ay doktor, at ikaw ay ginamot mo yung may sakit, bawal. Samantalang, hindi naman masama kung ginamot mo siya. Actually, ang agrabyado rito, yung doktor, kasi dapat namamahinga siya, ginambala pa siya, inistorbo pa siya, para pagalingin ng may sakit. Yun goodwill ng isang doktor na dapat namamahinga, pero ganun pa rin, magre-responde. Hindi dapat mamasamayin ang ginawa ng doktor sa araw ng kanyang sabat, kundi papalakpakan pa dapat. Ikatutuwa pa dapat, ikagagalak. At dapat, parangalan pa nga yung doktor na yan. Kasi, dapat namamahinga, pero kayod pa rin. Ibig sabihin, trabaho pa rin. At ito nga yung Panginoon dito, dapat araw ng pamamahinga. Pero dahil may nakita siyang may sakit, ipopospone mo pa ba naman? Kung magagawa mo naman ngayon, kung magagawa naman niya. Parang ang Panginoon kabisado niya yung kasabihan na I may never pass this way again. If there's anything that I can do, let me do it now. For I may never pass this way again. Di ba? Kanta rin sa Tagalog yan, di ba? Minsan lang ako daraan sa buhay na ito. Kung mayroon akong dapat gawin na mabuti, huwag ko sanang ipagpaliban. Gawin ko na ngayon din. Parang ganun po yung kanta. So ito yung Panginoon. Ang pamamahinga naman, sa pamamahinga, hindi naman dapat pamamahinga sa paggawa ng kabutihan, kundi just to regain our strength. And siguro ang pamamahinga ay para wag mawala yung ugat natin sa ating purpose in life. Yung kaya namamahinga ka para manumbalik lang yung enthusiasm to life. Kasi nakaka-burn out kahit anumang gawain. Kahit po kami, yung gawain namin sa simbahan, pagdarasal, pangunguna sa misa, nakaka-burn out din. Yung pangangaral tulad nito, nakaka-burn out. So dapat talaga may pamamahinga. At pwedeng mawala ka sa purpose mo talaga. No? Yung iba, kayod ng kayod, pera na lang palang hinahanap. Magbumukha na lang pera. No? At kung trabaho ko ng trabaho, sinisira mo rin ang iyong buhay kasi you were not created by God just to work. No? Kailangan i-enjoy mo rin ang buhay. Pera sa mga paggawa. No? Ang kagandahan ng kapaligiran, ang kagandahan ng buhay. Kasi pag sobrang trabaho, yan, baka mawala ng saysay ang buhay. Mawala ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kaya ang pamamahinga ay andyan lang to regain our strength at panatilihin tayo nakaugat sa ating pagkatao, sa dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Yun ang sana hindi mawala sa atin. Okay? Kaya sana nabigyan po tayo ng magandang pananon ng Panginoon ukol sa pamamahinga. Tayong lahat, we need to rest. Pero kung kaya pa natin, dapat sa paggawa ng kabutihan, sa ating pagkatao, hindi tayo dapat nagpapahinga.
kung ito rin naman magagawa natin. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa natin mga kailingan, tayong lahat na binuksan ng Panginoon sa kagandahan ng pagpapahinga at sa malalim na kahulugan ng ating pamamahinga. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo keng mitulid, karingkekeng kapatad. Ginoo, ituro mo keng mitulid, karingkekeng kapatad. Para king Papa at ding Obispo, kapilan mansa manatiling tahimik, potang ating dewakan amararapat, nune ipasyagda ing katutuan, akasing tatag ding propeta, ing Ginong Yesus at ding apostol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mitulid, karingkekeng kapatad. Para karing sablang at king kayo pa yan, manakit lasanang matampang paralan, ban atulid doring sa sakupan dang darapat kamalyan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mitulid, karingkekeng kapatad. Para karing sablang pengari, sana tutukyan ing maling lunos, ababyedalan, king hanggang kapritsu ring karelang anak. Nune, mabiyasa lang mo niya disiplina, potang iti kailangan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mitulid, karingkekeng kapatad. Para kaya katangang makatipon keti, kapilan man sana, tatakot misangkot, nune matatagtang isane, ing pamikakapatad, apamitulid, potang malililiya, ing metong karing kaya katang kapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mitulid, karingkekeng kapatad. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, maralas mo ang tinulid din kaya kang apostol, huling tutumong kaluguran at ulinita, buri mong mipakayap. Pagkalugan mo kaya sanang tetagan, misangkut king pamitulid, karing kapatad mi. Paulining dali sa lugod, agyamang iti ikamwara, o kailyanda kami. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Dito po, makasadyang mag-offer, magpilata na po kilibutan. Peka
Manalang kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karinggamat mo, king kapurit ikaligaya ni Kiyan Lagyo, ni kaya kataming kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. O Diyos, sa ipami, baligdan mong mitmong lugod, detingay ning kaya kang balayan. Sopan mo kaming makatalus, king matulid, at king mayap, harapan mo. At tapat makapasyag kaniti, karing kaya kaming kapatad. Iti nga na doon may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimorin, yat na yorem puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang kanino pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali sa lugod, pag masusyan ming kayang kamatayan, king mabye kasal pantayanan papasyag ming kayang pangasubing mebye, king ganap akapanaligan, panay ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal ay Ginoo, Diyos mayupaya. Ito'y banwa, ating lapatingin, kang ligaya, Hosana, Hosana, tingka, katasadasan. Waning narata, ing lagyo, ing Ginoo. Waning narata, ing lagyo, ing Ginoo. Hosana, Hosana, tingka, katasadasan. Waning narata, ing lagyo, ing Ginoo. Waning narata, ing lagyo, Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minom ko kaniti. Itiing kalis, ting kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Nato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyobli ng may biyening anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyeting kalis, ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarihan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming hansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu.
Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban biganap ya kilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at sablang pare. Gana kamula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sibling me, lalong-lalo di Castor at Nestor, at yung alapang mayang unabi. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganggap. Ban kaya benang Maria, imbirhen doning Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintog ang amayan talapangabos at bibog kibanalan turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasaupan ning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, aminigtas kisaw lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayin kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabiha sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemurin. Ipo may kakapatad, may pupugayin tamang yaning kapayapan. Kapayapan kaya kaingan. Kami
ing kordero ning Diyos, yung milalako king kasalanan ning yato. Non tamang mayaws king apunan ning kordero. Ginoo, ay matampang kumatampang tanggap kaya kaya ka, dapat ikasmi nga mano mo at Kumayab. kumayab na ako. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibala ni inganak ng bugtong, kaya ka i Maria, binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mikatawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampong sikanan pilublubon, at ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ka, ing balikdan mo kaming mipmun lugod, at iyatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamot. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi,
at palusukan mo ing masabalmi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapon mi pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi rin doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula ret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabiye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananon na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasakulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi kaya king kagulanan mi, nunebakus mo kami kabus kisablang panganib, o maligaya at kanwanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulo naming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos, ning pakalulo, ding banal a regalong tatanggapan mi, pagkalubanda kesa ng sikanan, tupad, king kaya kang kaburian, at gawanda king epektibong talapatutu, king kaya kang katutuan, karing sablang biye at atagkil mi. Iriadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pag mo po, paalalang po, bukas po umaga yung ating misa para sa pangatlo at pangwakas na Triduum natin sa parating na pista ng ating mahal na patrong Birhen de los Remedios. At sa Miyerkules po hapon naman, 5 p.m. kasi po yung pagdiriwang ng Archdiocese celebration ng coronation ng Birhen de los Remedios ay gaganapin po ng madaling araw ng alas 5 ng umaga. Hindi ko alam kung anong oras magtatapos yun. Okay. At tune in na lang kayo sa live stream na ipapalabas ng 91.9 Bright FM. Okay. Singginuman tabi kay kayo. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu. Amen. Mayari ning kay katang kapag masusyan, umetaning ining luguran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat king Diyos. Diyos. Dakal po salamat. Maya po oras kay kaingan. Magandang araw. Marami pong salamat.